Zapad je napravio grešku. Johnson o sukobu u Ukrajini. Zapad je trebalo da suzbije Rusiju na početku ukrajinske krize pre 9 godina, a ne da čeka da izbiju neprijateljstva velikih razmera 2022. godine, izjavio je u četvrtak bivši britanski premijer Boris Johnson. Govoreći za ukrajinski TV kanal Rada, Johnson je rekao da bi takva kazna bila ozbiljna, ali mi ništa nismo uradili, misleći na događaje u Donbasu i na Krimu 2014. godine. U to vreme puč u Kijevu je podržavao Zapad, izazvao je pobunu naroda u istočnoj Ukrajini i doveo do odcepljenja Krima od Ukrajine i glasanja za pridruživanje Rusiji. Koje smo sankcije uveli 2014. godine? Pokrenuli su ovu diplomatsku imitaciju zvanu normandijski proces i ništa nisu postigli. I ruski predsjednik Putin je zaključio da ga Zapad neće zaustaviti. To je bila greška, rekao je on i dodao da su ovu osnovnu lekciju naučile sve strane.